Maya pa. Maya paabak po kay kanyang brothers and sisters. Jabi at tala po kimi sa ating mga katuki, parang karelang kaya doon. Kapasalamatan na rin Cherilyn Malit and family, Celine and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Amelia Perez and family, Maria Dolores Perez, Ronald Perez and family, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Maria and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Cheris Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Perla Pacho and family, Jean and Alex David, Iris Yabot, Johnny Joseph and Maro Pacho, Gina Aguirre and family, Estay family, Lynn Alde, Marian Torres, Dan Aison and family, Rosa Canlas and family, Henry and Lovely Canlas, Yula Canlas, Blessing Myra Canlas, Florentina and Rose Francisco, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Debbie Ann Santos, Jefferson Santos, Nila Sinamban, Jacob Mateo Mandal, John Paulo Romero, Romeo family, Alain Postales, Nino Olano, Jason Cunanan and family, Lourdes Manuel and family, Griselin Ocampo, Raulo Paruli, Rizalin Paruli, Francisca Paruli, Acer Cordero, Gianna Cordero, Mr. and Mrs. Arsenio Cordero Jr., Vicente Priscila Marquez, Emeran Lidia Paras, Alice Eugenio and family, Corazon Pellar and family,
Tanueco Enriquez and family, Relly and Gloria Tanueco, Franklin Net Aldiento, Rogie Enriquez, Raquel Endo, Rowena Nano, May Sunido, Vicky Ball, Liz Aquino, Sally Sorla, Esni Aquino. Paraging alto kay Baitanang Jael, Laza, Manalang. Paraging kapag nasaan ng Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Arthur Wilkerson, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Maria Arin Gonzalez, Arvin Teres, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Miss Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Antanueco, Jermaine Charles de Mesa, GKM Dialysis, Jamie David, Joseph and Windy Garcia and family, Alicia Garcia, Mar Enterprises, Joan Santos, Elasia Di Peña, Aurora Donca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Janela Soriano, Rolin Borja, Jake Mandal, Lucas, Pablo, Ron Sandra, Nicole Nika, Ian Barido, Nikki Dihamco, Marico Santos, Vince May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith N. Yuto Yoshida, Eric N. Erinyo na Laksamana, Ernie N. Resi Laksamana, Marvin Macapagal, Jody Con Punsalan, Ruden Aida Aquino, Sandy N. Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corin and Ron Inigo Pino. Paraging malagwang kapaldanan ng Freddy Pacho, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Elmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Olive Pasco, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Pete Goncero, Kate Andres Masalunga, Marilyn Masil, Adrian Maniti, Edsel Fernando, Carla Elis Ramos, Crispina Cunanan. Safe travel na pong Romeo Morales. Pangaditala po din kaladwa ni Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Ariel Bognot, Gregorio Hernandez, Royal de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Di Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Rupino Estay, Domingo Estay, Anatolia, Sister Aurora, Eduardo, Edwin John Crawford, Luther Bernard Matthews, Erlinda Arniniego Conte, Federico Pacho, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Alfonso Nieto Abara, Aren Rivera, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loreto Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benedista, Rupino Santos, Africa Malyari, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Benito Alfonso, Bernie Alfonso, Dodi and Jill Alfonso, Jelly Mingoy, Joffrey Mingoy, Prudencia Mingoy, Erasto Aquino Sr., Ros Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado Clara Tanueco, Angel Ines Tanueco, Benjamin Francisco, Lisa Dizon, Paul Dungka, Cirilo Bondok, Maximiana Bondok, Catalina Pineda, at ding maldang kalado ang mga ilangking pakalulo ng Ginoo. Imagmisa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome.
Ning ipa po ning anak, po ning Espiritu Santo. Amen. Inginum manatiliya kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastangin ni miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad. Uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayalwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilamang Birhen, karin sa blang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo po, king Diyos aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tabo. Idala na katangan sana, king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. To'y paming mayupaya, kapilan man, emusana pain tulot, king ing upaya ning impyerno, magwagiya laban king kayakang Santa Iglesia, amita lakad babo ning batu ng Apostol Pedro. Busan mong ding panalangin ng Papa Leon Magno, papanatelyan daking tapat, king kayakang katutuan, at matatag king kayakang kapayapan. Itiadwan miking kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ama bibi at magari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Carentao, Roma. Kapatad ko, ako mismo, abibitas ako, king ikayuman, ating kayong mayap, apilubluban. King ketmuan, kayo king sablang belwan, at malyari kayong mituturwanan, king metong at metong. Dapat king sulat kong ini, tutukong matapang minapse amano, tungkol kareng mapilan abage, buri kong ipaganaka kaya kayo. Iti daralana mo ning kalam apigkalub na kako, ning Diyos, ngening meging metong kung talasuyo ng Kristo Jesus, busal daring pagano. Susuyo ko anting mong paring amanaral king mayap abalita, a ibat king Diyos, bangding pagano, maging metong lang dawon akarapat dapat matanggap king Diyos. Miyayayain kaya king kapamilatan
ning Espiritu Santo. Inya kagum ng Kristo Jesus, malyari kong ipagmaragul, ing kasuywan adaraptan ko, alang-alang king Diyos. Uling eko mangangas magsalitang nanuman, subali mo king depatan ng Kristo, king kapamilatan, kuba na lang ayagyag ding pagano, king kapamintuan king Diyos, king amano at king dapat, king kapamilatan ding mayupayang waga at mala, at king upaya ning Espiritu Santo. Inya sanat dubos keng ipanaral, ing mayap a balita, tungkol kang Kristo, manibat ka ring Jerusalem, at karing sablang lugal, alibutan ko ang gana karing Ilerico. Pigkapilitang kong emunano, ing apanaral ko kapamilatan, ing mayap a balita, kareng lugar a epa makakilala kang Kristo. Bang eko pa manalakaran, king pundasyon a pipagalan, ning aliwang tao. Bagkus ing pengaw tawanan ko, yaing makatupad ko king sasabyan, ning kasulatan ngana. Akit deretang epa miyakabalita keya, at atalastas deretang epa miyakarandam keya. Ing amano ning Ginoo. Salamat in Diyos. Ing Ginoo pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Ing Ginoo pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Dalitanan niya ang bayong dalit, ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Ing Ginoo pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Pisyag na ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pakilala ng tune. Ing pengako na king balen ning Israel, nakelingwan, karela mitmuyang lugod ampong katapatan. Ing Ginoo pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Ing tagumpe ning Diyos, ikitda ring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka, o metong yato. Puryan niye, kambe ning dalit, at kulisak ning tula. Ing Ginoo pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Parangalantaya po yung maya pabalita. Ayasahan la rin sa lamang kautusan, o Ginoo manatili la kapilan paman. manatili akya kayo. At kera ang timurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya kera, o Ginoo. Nga na namang Jesus
karing kayang alagad. Kanitang misan, ating makwaltang makimetong katiwala. Simbong da king ing pibanjana, panyirana mo ning katiwala. Inyape payaws ne at kitang nakaya. Nano ing ababalitan ko tungkol keka. Munya kang kwenta ka na ko tungkol king kekang pamanibala, king pibanjan ko, uling nakamalaring maging katiwala ko. Nga na ning katiwala king sarili na, lalako na nako ning Panginoon ko, lalako na nako ning Panginoon ko king pangakatiwala, naning daptan ko. Wag yung sarol, makarine naman nung magpalimos ko. Balo ko ning daptan ko, milako ko man king obra at inamang tanggap ka na ko, karing pibale-balera. Tunggal-tunggal na lang te payaos ding makiutang king kayang Panginoon. Nga na king minuna, no anting utang mo king kakong Panginoon. Pekibat na dinalan barilis alarong olibo, nga na ning katiwala o ining kasulatan ning utang mo. Lukluk ka at gawan ming 50. Mamalagwa ka, kitnaning kadwa, ika no anti ing utang mo. Pekibat na dinalan akaban na trigo, nga na ning katiwala o ining kasulatan ning utang mo. 80 ing isulat mo. Pinuri na ning Panginoon ing mapamirait akatiwala, uling tepakit ng katoswan. Uling may gitla kabyasnan, mamahala ding taong makayato, kesa karing taong makadiyos. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak kaya kayangan po. Kamusta na po? Nakanita po may garal ko king UST ng MA ko po, king Social Communications. Irregular la po rin ang oras daling ka na akong klase. Then kaya take ko pong klaseng abak, intutukin kong klase, bengi ne. So itang in between, ako nabalo na ang gawan ko. So libad-libad ko po. Then kaya pumunta ko king Quiapo. Nang bayo-bayo ko pa parati ang panabili na, among, mimingat ka. Mumunta ka parati Quiapo, takal snatcher ka rin. Kaya pipatse mumunta ako po ka rin. Itang ka na akong backpack, kabit, tatal ng kemanyan, kakaulan ke. Pero na minsan po, nang papalog na ako yung pisamban, marakal po yung tao. Kabat kinaul ko na yung manyan. At yung pong sinabal ka na ako, sebala na ako. Kabat may ala ko king talan ko. Kabat ng kanya ng kunya po, makabuklat niya pitang pouch. Kabat po wala nita cellphone ko. Dahil po, bisa kong palakpak. Sabi ko, ay, kagaling. Kabias na po. Segundo mo po, ikwanita cellphone ko. Kaya po makabilib din makanita. Atin po nga liwa na gagamitan da po yung kabias nanda, king pamandapat marok. Kunyari, itang pamanako, pamag-snatch, pamag-modus, panigaralan da po yan. Kapat, papractice da pa. Ken pong gospel, pagbiliban din po itang tiwaling katiwala, itang gagawang eusto. Ano po yung kapuri-puri doon sa ginawa niya na maaari nating tularan? Una, tinanggap niya ang responsibilidad niya sa kanyang buhay. Katapon de patana, alayang sinisingalawang tao, sinisina yung sarili na. Tinggap na itang parusa na bibyanin kayang boss, uling metokal, na gagawa yung eusto, sabi na, milako naka-obra. Nakapwedeng maging katiwala ko. Pero may reason out, alayang sinisingalawang tao, kalawat kaya katamo, napotang atitang agawang kapalpakan, nani mo munang gagawan tamo, mantun tamong sisyan at tao. Bakit po? Uling siguro itong tiro da kaya katamo. Ita po ituturuyo ka rin anak yo. O unconsciously, ako aware. Pati po yung metong anak mamyalong ya. Pula-pula iya. Kapata kahit sitang lamesa o nanuman, sabi, oy, mimingat ka, mapokpok ka, manasakit ka. Kapapatang mamya ka,
Ninano ka? May turang ko gani. Nanggawan niyo po. Sabihin niyo kaya na, o yan, kasalanan mo, uling malikot ka. Pero nanggawan niyo? Oh, kini kami po, bad. O, barugan nga, barug. May posisyon niyo? Ing lamesa. Halimbawa, itang anak. Pero kasalanan ni itang anak, di ba? Kaya pimpatse medagulta mo, makanyan mo naman. At ikang gewang kapalpakan, ay, kasalanan eh. Iya kasi eh. Pero ala kang kiklaim na at ikang contribution nung bakit miras ka rin. Atin pong meto nga kwento, tungkol kang President GMA. Noon tapo ko na. Kwento-kwento yan mo po ini. In-interview siya. Sabi niya, President Gloria Macapagal Arroyo, tanong ko lang po, ba't po ang liit ninyo? Sabi, dahil maaga ako na ulila. Sabi niya, ano naman kinalaman doon? Walang nagpalaki sa akin, no? May kasalanan at malatiya? Oo, uling. Pero makanyan tamo. Tuturo tamo. Yung ating kasalanan, ilang in charge ka eh. Obrada yun eh. Pero itang gewa mo, itsipera mo yung sarili mo. Sa bagay, siguro uling ama na tamoy ne, kareng mino na tamong pengari. Nang penabili na ng ginuta mo, adan, pwede yung kanan nga gana-gana nga tsuken, maliban, igayaning bunga na ning tanaman na ini. Pero nang gewada, ay Diyos ko, pengan de pamurin. Kabat na nga balo na ning ginuta mo, sabi, Adan, o pengan ye. Kabataan ng Adan, ini pong babaeng binyayo ka na ako. Inabot na binyayo na, kaya pengan ke. Kinani Eba, oy Eba, o binyayo mo na yaman. Ay Diyos, ini pong ubingan na tsuken, yan, sinabi na pwede kayong kanan, hana. Kabat, oy ubingan, o gewa mo ito. Oy, obra ako yan, ikang ginawa ka na, kasalanan mo yan. Ba't taloy, pati nga pong gano'n yung kasalanan. Makanyan tamo. Etamo panindigan o etamo maging accountable karetang kapalpakan na malalyari kaya katamo. Mas convenient, mantong kang sisyan at tao. Ikalawa, kinilala ng katiwala ang kanyang kakayahan. Ginamit na po yung kayang kabyasnan, baka nita magplano. Sabi na, lalako na ako obra ng Panginoon ko, nanunggawan ko. Inakong biyasang saril, alakang balong obra. Balo ko na. Lepitan na lapuret ang miki utang. Magkano yung utang mo king boss ko? 100. Drama kay oil. O gawin mo yung 80. O tandaan mo na bebake yan. Kabat na metong, magkano yung utang mo? O gawin mo yung 50. Bakit? Baka dito po tandatang yung panahon, lapitan no Reni, uling at ilang utang alub, at inyang akwang saup karela. Kaya pitang boss, kagaling na talaga. Pero yung makalungkot, doon ko rin nagagamitan, keng Emma Santing. At ipong meto nga pelikula, itang Catch Me If You Can. Yung bida ka rin ni Tom Hanks ang papa i Leonardo DiCaprio. True story po. Tungkol niya kang Frank Abagnale. Iya po, kaya po, mapagmodo siya, con man niya, magpanggap niya. Karetang, pipirepere talaga yung sarili na. May panggap niya pong doktor. At may nalbayan dakalab pelikula tungkol karing medical practice. So, reta pong terms, detang linggo, daring doctors, balo na lang. At may kalusot siya. Kabat, may panggap niya rin pong investigador, may panggap niya pilot. Kabat yung gawa na pa, gagawa niya pong cheki. Pakya po sana po retang cheki, daretang pilot. Milyon-milyon po yung ikwana. Bayo de po adakap. Makanitaya kagaling. Pero nang medakap ya, inofferan de. Sabi na, buri mong masayang ingki kang galing, magobra ka king gobyerno. Naning obra, ikayong magdakap, karening magloko mo naman. Uling balo mo la style, ikayong gustong tao, baka nita adetect mo, nung ninurening gagawang eusto. At tinggap niya po. At itaping may karidim kaya. Ita mo rin po. Sana rin ang kapalpakan tamo.
Gawan talang, ibaliktad tala, i-reverse tamo, bumawi tamo. Okay mo po ito. Hindi kayo po magkamali tamo. Pero yung marok, potang sindu mo po, itang pamanggawa mong eusto. Sabi na ng gospel, ang mapagkakatiwalaan sa konti ay mapagkakatiwalaan sa marami. Ang tiwali sa konti ay magiging tiwali sa marami. O ito po yung sana yung realize mo. Kasi, malala kang pagkatiwala ng apong Ginoo. Nung karetan simpleng pigkalub na keka, mo balong i-manage. Parang yung mga magulang, potang sasaliyo kung piyalo nga yung anak yo. Di ba obserban nyo la? Nung makanano yakalambat, maglambat itang kay, itang piyalungan. Nung after mo pilan minuto, si Rane, nasabihan mo, ay, kintuto kita nakasali. Mo balong sesen, dening sasali ko kaya ka. Makanyan mo naman, King B. Potang mga di ka, Lord, sana po, may kamarugol kong bale. Ay, bakit mo paki nga po ginong deserve me? Nung yan yung malatiya pa yung bale mo, may alinis, asalese, gawa niya pang maragol yung bale mo. Sana po, dagol pa yung business ko. Ngayon yung simple-simple la parang schedules mo, matatarantana ka. Dagdaga na ka pa scheduling apong Ginoo. Dakalya po pagkatiwalay nga apong Ginoo kaya katamo. Diyan retang simpleng bage na atsuna kaya katamo. Pamaskiretang talento tam. O kaya, yung kalusugan tam. Evaluate yung sarili yun. Mayap kong katiwala. Then yung tigkalog na ning apong Ginoo, masasese labang masalese. O mga paborenla. Kasi, nung emula manage, at pinapabayaan mo sila, kung magpapabaya ka, bandang huli, mananagot ka. Ang kaunting nasa iyo na, baka bawiin pa ng Diyos. Pero kung ang sagot mo ay, inaasikaso kong mabuti, mag-rejoice ka. Bakit? Huling, katiwa-tiwala ka. Sabi na, mas marakalya pa ipagkatiwala ing apong Ginoo kaya ka. Ita po sana yung lawenta mo. Mananta mo, karening panibala na ning apong Ginoo. Nung yatala asikaso, naka mag-expect na marakalya pa ipagkatiwala. Kasi karening mga lating bage, mo nala adinan pang masanting resulta. What more? Kareta mas maragul. Pota mas maragul pang perwisyo ing agawa mo. Pati naman mayap kang katiwala, mag-expect ka pang mas dakal. Huling higit na ning apong Ginoo na asikaso mula, mo ing pibandyang kepiking yatu, ing ipagkatiwala na. Pati retang bagay king banwa, ibiyan na kaya ka. Amen. Talakad ko po. I Jesus, ing talapamilata ning Diyos at ning tao, paubaya nala kayo, ring kaya katamong kayadwanan, king ipa. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Para ka ring mamuntukan, king kaya katang Iglesia Katolika. Manatili la sanang masigasig tupad, king karelang katungkulan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Para ka ring pamuntok ning bansa, pagsikapan da sanang magari, ing kapayapan at katarungan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Para ka ring mangalakal at talapamahala, ing karelang pamagsikap, makasawp, sana imbes na maging sagabal, king pamagsane king biye, karingaral Kristiyano, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Para king kaya katang komunidad Kristiyana, pisan metungan nakatasana ning Eucharistyang iti, king pamitambayan at pamikakapatad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan.
Ipa, nasa mong pamahalan miing sablang bage, ake kang lelangan, king kabyas na nabinye mo kaya kami, at king lugod na pepalablab mo karing puso mi. Sana maging mayap king katiwala, ban atanggap mi ing king kayablasan karin banwa. Manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa aning Ginoo itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamimiglalang, tanggapan mo reting kaya kaming ayin. Ike sanang misulusulo kaniting sakramento, akamtan miing biye at upayang pangako na, at tanggapan miing pakibat karing kaya kaming panalangin. Itiadban mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At keka antimurin, Iyat na yorem puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati, numan ka rin o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Ing bale mo metong yang bale ning panalangin, at king pangatsyo mo magagawayang metong alugal ning kanwanan. Pagkaluban mo king kalam, makanyan-kanyan, ban mitalakadya ing templo ning kayang espiritu, iubog ing kayang legwan king kabanalan ding piyemi. Ing kayang bale ning panalangin, pangako niya naman, ning iglesia karin banwa. Ing lugod mo sa sadyane ing kaganapan ning kayang iglesia kaya tiking sulip para king kayang kaligayan. Iglesyang alang dungis, tapat ng esposang Kristo, ing matula ng induning meto nga maulang kapulungan ding banal. Ulinita, kambering koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makiabe alantok ng babya kapuryan kaya at ngaming kakanta. Kapin banal o ipa, ikay panibatani sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayon king espiritu mo ban para kaya kami, mayalang katawan. At daya ning ginuming Heso Kristo.
Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan kinwaning tinape. Pepasalamat siya keka. Piraso ne, binyan ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan, kanan niya. Itiin ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga po ng kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyene ing kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iti ing kalis ng kanakong daya, ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kay kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Gaganakan mi ipa ing kamatayan at pamanyubli ng miyabiyaning anak mo. Darahon nga kaya kayong tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami, anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatu. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula na madikapatad ming pepay nawan at maninayang subling mi at di sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya be ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya be ng Jose, kayang esposo, kaya be ring apostol, at di sablang santo at inupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon puriyandak at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayan tutukagom ning banal Espiritu, pupuriyandak at parangalan, manggaman king alananga. Ngeni manalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Thank you.
kabus mo kami Ginoo, king sablang barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon ni ban, king kasopaning kang pakalulo, parati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami. Kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginoo, emo sana babalik din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan me, ang pang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimorin. Ipakitaan mi kakamit ng tamking kapayapan. Yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Diyos, ang bilalako king kasalanan na ningyato. Mapalad rin mayaos makisulo king apunan ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas na yung amano mo, kumayap na ako. Amen.
Manalangin tamo. Kay paming malugod, gagawan ming metong at andaning bayo at alananggang Jerusalem, ing iglesia mo ketiking yato. Kapamilataning pamakirake mi kaniting sakramento, maging templo na kesana ning kiyakang pangatsu at pibale-bale ning kiyakang ligaya. Itiadwan mi kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At keka antimurin. Manalangin tamo, o malugod, aapo mamakaludo. Pisyag mo kambening banala krus, ing alangkupas alugod mo king balen ay niwi mo. Pakiramdaman niyo po, ding paniga po at panalangin, ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alwang lugal, ding mag-board exam, mag-bar exam, ding masakit at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ing lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aganakada saning pangako daking binyag na ikamu kabud ing karelang luguran at suywan anting Diyos. Manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kani. apo mamakalulu. Pakaluluwan mo kani. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umena kayo king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya babak po kaya kayo Maya na. paabak po, among.